Praise God, hallelujah. Tirating oras kita datoy man tirating preaching tayo about power of praying in the Spirit. Gusto nga na kayo sumusbaybay, tirating programa tayo, Jesus is our life. I-receive you na ito yung Word of God at nung may strengthen kayo in the Spirit. Tapos na di ka sakarkaro na kayo ng usaran na Apo Diyos ka na dulang itang revelation of mighty biyagyo. Iti panakausanan na ito'y iti panagkarkararagyo. Katanggat tayo na ito yung message iti na ito yung oras. Hallelujah. Kat ko isuro ka na tayo the power of prayer in tongues. Hallelujah. Power of praying in tongues. Very powerful na ito eh. Namuyong usaran. Kailangan nyo nga maawatan kay the Bible. Basta na born naging ti tao, basta na-receive na ni Jesus, sarsaronwen, dagiti apostle, dagiti teaching, iti baptism, iti Holy Spirit in fire. That is set up, ti kasalang igusursuro. Once, nga in-accept, dagiti tao ni Jesus, or ti gospel, ilid na nga ilid isura ti next step, iti baptism. Kat adada duang baptism nga aramidan da baptism of water in the name of Jesus and baptism of the Holy Spirit or in the Holy Spirit nga with power and fire. So, that is set up the church. So nga uray dito is set up tayo basta nakita min nga nag-receive na kini Dios sarunumi nga daw si baptism of the Holy Ghost. Kat iti baptism of the Holy Ghost or baptism in the Spirit, ket the number one nga evidence, nga gift nga rumwar, karigin ng baptizan the Holy Ghost, ket speaking in tongues. At tinaduma nga believer, balbaliwalaan na nagitoy. And then i-reject na pa i-the church na. Because kunada, nga ito nga gift, hanunay nga importante. Ngamday ko na, awan tihaan nga importante nga gift of God. Handaanan nyo, amin nga gift of God is very important. Awan ti sagot ti Dios nga madmalikin awan usar na. Amin nga sagot ti Dios, kailangan tayo, isang nga ited na. Amen! So, dagiti nga pananaw, that is not biblical. Nga kunada nga, haan nga importante. Haan. Aming nga sagot ti Diyos, importante. Okay? So, that is speaking in tongues. Yeah? So, speaking in tongues is the evidence of baptism in the Holy Spirit. Ipakita ko lang rin, speaking in tongues is the evidence, number one evidence of baptism in the Holy Spirit. So, very powerful na usarin yung agpray. So, ipakita ka na kayo, iti Acts, chapter 1, verse 4 and 5, na di kunani, Jesus, edi may pangaton isuna. Kunani dyan, and being assembled together with them, commanded them, that they should not depart from Jerusalem. Ni Jesus palang magbilbilin dito yan. But wait for the promise of the Father, which saith He, ye have heard of me. And the promise of the Father, the Holy Ghost. Verse 5, for John truly baptized with water. That is the baptism of John. But ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Or not many days from now. Tikat na sa when. So, nang bautisan ni John, iti danom, ngam, iti saan nga mabayag, mabautisaran kayo ti Holy Spirit. So, adati baptism ti Holy Ghost or Holy Spirit. Katalaan ninyo iti word nga baptism is immersion. So, no iti baptism ti water, ket mailubog, maitanab yung water, ti baptism at ti Holy Ghost, maisuk ka iti power ti Holy Ghost. So, very powerful the baptism in the Spirit.
sabali born in the Spirit and baptism in the Spirit. Ti born in the Spirit, ti maborn again. But baptism in the Holy Ghost, mapno kay ti power ti Holy Ghost. Mabalkot kay ti power ti Holy Ghost. Kas pa nakaitanop ti tao ijay danong. Dahil di kahit nasa uwan ni baptism ti Holy Ghost. Kanya kidi, nabuwan ni ginak 1986, December 1986. 1987, daya ka nabaptizan the Holy Ghost. 4 months. Yeah? E di ka bubonigin ko, hangko nga kakaya ti ag-change. Ano ba lang iti hangko kakaya nga i-overcome. But di nabaptizan ak ti Holy Ghost, ano ti na-overcome in my life. Because may isang na-overcome di managbabain nga kinataok. Na-overcome ko doon. And then, nagbalinak nga on fire nga ag-preach. Oray, op-opat pailang nga bulan ko nga na-born again. You see? Because of the baptism of the Holy Ghost. Tinabaptize na ti Holy Ghost, irugit nga ag-preach. Nga oray, opat nga verse tiamok. And then, diya ka nag-preach, diya ka nagililian sa kalimang sakit, diya ka pan-agbirbirok, tikas outak nga na demonyo, because nakita ka, I have the power. So, 1987, nangyari na, April. So, dakal din nagbaliwan na jay spiritual life ko din nabaptize sa ti Holy Ghost. Tayo din nabaptize sa dinabunaginak na riknak nga na-forgive kali amin nga wasbasog mo kasla nabuhusan nak iti sa nga barilis nga lanom ko na riknak ti panang arakop ni Apo Diyos kaniyak. At from that time on, 1986 jay nariknakon nga dan ni Apo Diyos yung nagko, nakarelasyon na kiti Diyos, and na-forgive. Pero, hangko ba lang nga na-experience sa baptism ti Holy Ghost? Di sumaron nga experience ko ti baptism ti Holy Ghost. Ada kami mat ijay church. Nga dati nga ayan ko nga as religious. So, ilada kami dahil nga nakatayag ti imami nga in preach the day pali dati about speaking in tongues. Speaking in tongues in preach na nga Holy Ghost. So, resiban nyo ti speaking in tongues. So, siya ka ti speaking in tongues uraya ka. Katsangag ko ti jay dilak. Ito, kung ako nakita ito, magsitang sa gisya kabay ko. Ganamat nga, marigata na karod. Kasi kung di istorya, marigata na kaputi pride, gapu iti conscious ka di sarilim. So, madik nga matumba, madik nga agmumutag, madik nga agpukaw, madik nga dayay. So, because of that, natangka na ka, narigat. Ganang adati, nagpukaw tinapigsa. Ako na nga, daytan umayan. Ang kuha mo, no, di preacher tinagpukaw or adati tao dyan nga kasi. In baga na nilay kasla nalipatak amin nga bagikat. Iya! Di ko nada nga kasi amin, naging di congregation nakipukawa kay Wow! Kung amin, nagdiretso mo tayo na harabasyak ka. Nirumari speaking in tongues ko dyan, ket. That the experience ko din na born again mas greater than na experience ko nga power of God idinabaptize sa ti Holy Ghost. That the power of the Holy Ghost nga nag-work kalyak idinabaptize sa nakat. Kaslaak that the candle nga runrunaw. At the time kat that the tultulang ko kot kasla na i-display no ikasday mo kot kasla makita kati tultulang ko kasla nagbaling nga transparent na jay bagik. So, nabayag ka dahil nga nakatakder, nagtatatangs, nagtutugaw dan amin, uray, bulbulaga, nakatugaw da amin, awan na tabay, halak ka makasalang. So, siya tinauudi, nagtatangs siya. So, from that time on, after that experience ko nga dahil, mighty boldness, tinariknak nga nag-change in my life nga first. May kanyak ti boldness, to lay hands on the sick, to preach, and to cast out demons, kapunta nakita ka napnuak ti power ijay. So, dahil ti nag-change. But, hindi isuro naman on how to use the thing is speaking in tongues, another power nga nag-work. Tada doon nga ro, dahil kunak nga, 3 years ko idalaon yun, ibaunda kita yung mountain trail. Biglang nga dahil time nga tatangsa kita nga pipray kat kuna nadandani ka mga asawa. Kuna dahil that's the power nga adda dagiti ammom nga haan mo nga pinapanunot because of this gift. Ket edi pipreakat niya pay ammo ka mga sawak sino nga iti asawa kung kunak jay. Ang ko amo no sino. Alagam ni Mrs. nga gururay di mountain trail. Kasi ay. So nagmayat very powerful. Okay? So ulito pa nan baptism
in the Holy Ghost is the number one evidence is speaking in tongues. So dito ngarod, inuray na dito baptism, iti spirit, iso din nangyari jay, Acts chapter 2, nga diyay. So, anya ti evidence, idinapnoda ti Holy Ghost, Acts chapter 2. Anya ti nirumwar, kalakwada, speaking in tongues. So, verse 1, on the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. At kunanay jay, verse 2, suddenly, there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. And verse 3, then what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. So makita yun jay, adati kasladila nga apoy nga nagdisu-disu jay ulo da. Iti verse 4, kunanay jay, and everyone present was filled with the Holy Spirit and began, and began speaking in other tongues as the Holy Spirit gave them this ability or utterance. So makita nyo dyan, ay dinapnuda ti Holy Ghost. So ano desire nyo ti speaking in tongues, Holy Ghost, ti desire nyo. Ta iso ti mangited, the Holy Ghost in fire. Hanga tongues, ti munununa. Holy Ghost, ta the Holy Ghost, ti mangited, ti speaking in tongues. Mabalik ako na yung, unang nabunagin ako matanan. Iso nga rin, di bagbagat, tatay, nga nung nabunagin ka sa bali na diyang experience. Kasi spiritual birth, iti baptism, maisok ka iti power. Amen! Hallelujah! So nga ti-receive nyo, the Spirit. Ulitak man na, no, nasiglat kayong agdangag, maawatan nyo yung bagbaga. Kay born again, the Spirit of Christ as a son, tina-receive mo. Arami ti Holy Ghost diyan. Pero na pa lang tina-receive mo, Spirit of adoption, Spirit of Christ. But ito'y baptism of the Holy Ghost, that is the Spirit of the Father, nga lang puno ilikin ni Jesus, idi river of Jordan. That's the difference. Iso nga, tinaduma, bonigin lang ti experience ay. So medyo kurkurang ti power lang ag-minister. Nag-perform ti miracles. Nung babaptize ang ka ti Holy Ghost, mas greater ti signs, wonders, and miracles nga work. Hallelujah! Okay, so, anya ti naipuno ka nakwada Holy Ghost. And then, dyan nga nagrugi nga nagsao ti speaking in tongues. Okay. Next is chapter 19. Iso nga nagiti apostle, teaching na ito. Talaga once nga nabuo nagiti tao, sarsaron noon dati baptism. Gamti kaskasan din na doon mga church na ta, sarsaron noon dang agpaiso ti baptism, nagiti nagrepent, nagiti nang receive ka ni Jesus. But baptism of water. Handang ikan-kandak ti baptism in the Holy Spirit. Iso nga powerless na tada dyan nga church because tin saruno dagiti apostle, baptism of water and baptism in the Holy Ghost. Inmun unapay kiti tinaduma na baptizan iti water and then sada na baptizan ti Holy Ghost. Pero the baptism ti Holy Ghost handang in sardang in surure. Kasi titunay nga church. That the acts of the apostle, that the church nga binangon ni Jesus. So ano ito yung ministry tayo, no apay nga, basta nabuhan ng iti tao, nagrepenta, sarsaronuan may iso dati teaching, iti baptism of the Holy Ghost. Kailangan mabaptizan da. Kastat set up tagiti apostle, iso mat-set up tayo. Now, mabanda yung chapter 19, verse 1 to 6. Dito yung manan, nga nangyari, while Apollos was in Corinth, Paul traveled through the interior regions until he reached Ephesus on the coast, where he found several believers. So, believers na ito, nabaptizan na ni baptism of John. Did you receive the Holy Spirit when you believed? Tati question ni Paul. He asked them. No, they replied. No. We haven't even heard that there is a Holy Spirit. Han may paikitlingan hanggang nga, the Holy Spirit. So, ano ti church nga, napay nga mo ti teaching about the Holy Spirit. So, kasi ito namati na,
Ngamhandang amo nga the Holy Ghost. Kawawa naman ang mga kongregasyon na ganito, no? Verse 3, then what baptism did you experience? Kuna ni Paul, anya nga ron iti baptism nga na-receive you, when no na-experience you. He asked, and they replied, the baptism of John. Nagbabawi na, di was basol na. So, they are believers. Iso nga ado ti kakaseng at church at hindi na bautis na nagbabawi na ti basol na. That's the end. Pero ni Paul, nga nag-initay. Ayan di ko na verse 4. Paul said, John's baptism called for repentance from sin. But John himself told the people to believe in the one who would come later, meaning Jesus. Nga midyan mo lang ibagbaga na, bautisarak tilanom, nga madasti umayto, nga mas greater than I. Isu nga din preach ni Paul ni Jai, as soon as they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Makita nyo Jai, naribaptize na. So, oras siya, kado ti maribaptize ito yung church tayo. Amen, ni Paul nag-rebaptize eh. No baptism of John tina-receive na. They need to be rebaptized in the name of Jesus. Amen. So, after nga binaptizan ni Paul isuda in the name of Jesus, then, when Paul laid his hands on them, in lihas na isuda, para i baptism ti Holy Ghost, the Holy Ghost came on them. In my the baptism ti Holy Ghost karakwada, dagiti Ephesians believer dagito eh. And, anyati, evidence. And, they spoke in other tongues and prophesied. So makita yung may the baptism the Holy Ghost, speaking in tongues si number 1 nga evidence. Hallelujah! Isu nga, the three tongues nga nirumwar ka na tayo, evidence nga you are baptized with the Holy Ghost. You are filled with power. Amen. So nga nagiging tatangs ko maggamit ang muraday, I am filled with power. Tinaduma doon tatangs, but they are still powerless because they do not know the teaching about it. So kailangan nyo nga gadal. Amen. Atrasan tayo, Acts chapter 10, verse 44. Inibalay ni Cornelius. Ipaprove ko kada kayo, speaking in tongues is the number 1 evidence of baptism in the Holy Spirit. No kailangan tayong mabaptizan, talaga nga, from word is speaking in tongues. Nga tinado mga church nga rutata, madida ti speaking in tongues, kayat na ti Holy Ghost. Ang mabaliliyay, because number 1, nga iparwar na, ket the jay, speaking in tongues. So mabanda yun jay, while Peter, and as Peter was saying these things, the Holy Spirit fell upon all who were listening to the message. Si balay ni Cornelius na doon. So makita yung agpipreach pa lang ni Peter, binmaban kadakwada ti Holy Spirit. Verse 45, the Jewish believers who came with Peter were amazed that the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles too. Ulit man na, the number 1 nga gift is the Holy Ghost Himself. The Holy Ghost, the gift of God. Nga isu ti mangibunong ti spiritual gifts. So the Holy Ghost, gift of God, promise of the Father. Amen. Kat daday nga gift nga Holy Ghost, iso ti mang i-manifest ti gift. Nga tongues kaya dumapay. Ang kailangan receive the gift nga Holy Ghost nga person. So, na di mangitet ti tongues. So, iti nangyari, 46, for they heard them speaking in other tongues and praising God. So, makita nyo ay, na-receive na ti Holy Ghost. Iso nga, kikitan kindengdenggen lagi ti Jewish believer. Nga agtatangs na. So amudan nga, they were baptized with the Holy Ghost. So makita yun ni Jai, nga iti baptism the Holy Ghost, ket the number 1 evidence is speaking in tongues.
Naminanon da tayo jay acts, basta nabaptizan na the Holy Ghost, tipangkitaan da, rumwar jay, speaking in tongues. Uray dito, I know, ijay Acts chapter 8, diyan nangyari, kada Peter kani John, idinapan jay Samaria, tanapan nag-preach ni Philip ijay, ket aduti miracle nga inaramid na. Ket aduti nang believe, ijay preaching na about Jesus. Pero ni Philip, kanangin lead iso dati baptism ti Holy Ghost. Isungal tinangyari, the John kini Peter tinapan. So, in verse 15, as soon as they arrived, Acts chapter 8, verse 15, they prayed for these new believers, yan, nagiging na born again, to receive the Holy Spirit. Dahil di pakas na awam. Believer na kat ipriyan na palang to receive the Holy Ghost. Tinadumay jay, agririlan ka nagigay theology. Nagigay gaduman ura nagbas master ti theology. Ada nagigay amok ka nagmaster ti theology but they do not know the revelation of this. Nga, kunada nga, believer na nga, di ada ti Holy Ghost. Basta believer na the Holy Ghost. O, they are believer. Ibagbagatay nga ti believer, yan ang accept ka ni Jesus. They were born in the Spirit, but they do not have the baptism of the Holy Ghost na napan kini Jesus is a river of Jordan. Amen? Di ba iba na giti apostle? Hindi ang nga kadwado ni Jesus. They are all believers. Sinangawan pa ni Jesus suda sakbay may pangato. Receive the Holy Ghost. Why? Ngay jay acts, kat ni-receive na the Holy Ghost, sa balil jay. Sana dyan na-receive na nga first, born again. Then ni-receive na jay Acts chapter 2, baptism of the Holy Ghost. Sa balil din minom ka, tinanom, kin sa balil din nilumtop ka. Amo ko na nga gapot ha, in minom kan kat nilumtop kan. Ang balil jay. Iso nga di born again, kasla ka lang in minom. Yung di baptism, nilumtop ka ijadanom. Ti pagmayatan di baptism ti Holy Spirit hankan nga rumwari day hangakalay danom nga rumwar ka matay ka no hangka rumwar so iaon da ka but no naisok ka pa yung ti Holy Ghost, that's it, that's the power, that's your cloth. Hallelujah. Hanma makikita pero nababaduan ka ti power pamunahay. That's what I know, that's what I have. So malang ka muyo, ken na-receive yun ang muyo. Okay, so as soon as they arrived, they prayed for these new believers to receive the Holy Ghost. Believer, receive na ba lang the Holy Ghost? What do you mean by that? Di kahit nasa uwan, ulit akmanan, ti believer gamin, isulat ti qualified na candidate for baptism in the Holy Ghost. So, no born again ka, you have the right to be baptized with the Holy Ghost. Hallelujah. Holy Ghost, receive mo, you are born again. Woo! Kita nyo ni Jesus, si Damo, di ba anakan ti Diyos, adan Holy Ghost kanya na. Pero hanga nag-aramid ti miracle. Pero nalaingan nga makidibati. Pero the ministry na, awan pa'y, the signs, wonders, and miracles. Idinabaptize lang iti river of Jordan. Diyan nga nag-start kay ministry na nga full of power. Yes. Kasi iti kasan kami ti kuha na dito eh. So nga kailangan mahuhatan nyo na kayo nga believer dito eh. So, dati ti teaching na dito, kita nyo, iti na-receive na dati gospel kani Philip, binmangon na giti pilay, tinmakyas na giti demonyo nga gikis, agririyaw na nga rumwari niya tao, tinamayan ni Philip, pero saan nang inlead iso na di baptism ti Holy Ghost? So, kailangan nga mapanda Peter kini John for this purpose. So, napanda tapno yung iprianda, tapno resibanda ti Holy Ghost. The Holy Ghost had not yet come upon any of them, but they are believers. For they had only been baptized in the name of Jesus. Nabautisaran na lang ti danom, itinaga na Jesus. Tapatin ni Simon nga sorcerer kat nagpabaptize. The magician, tabi nilib naman ni Jesus, nagpabaptize. Kat adatoy ng agbuybuya.
So, verse 17, then Peter and John laid their hands upon the believers. Patay na dyan. Kaya ni Peter ti imala kanang the believers, and they received the Holy Spirit. Saan tayo makita dito nga nagtangs na? Ang nga naibaga dito baday no, nagtangs na matlang. Because ni Simon nga sorcerer agbuy-buya. Kat dinakita na nga binmaba ti Holy Ghost kalakwada, ti pagilasinan, tangs. So I know nga nakita na dayan, nanggagda. Iso nga daday ko na ni Simon nga sorcerer, nagmayat kitlin lay nga power. Mano ayati bayad na. Taga-kangak man, ta iterdyumat kanyak. Jadi nagungtan ni Peter. Nagapot ako ng magatang ti gift of God. Kung nanay day, verse 20, na ni Peter, may your money be destroyed with you, for thinking God's gift can be bought. Si kakin di kwartam, madadahal ka. So nga, nagrigat ti manggatang ti gift. Men, nagungat ni Peter ida. Okay, so makita yo nga iday acts sarsarunwenda nga dagos jay believer nga mabaptizan la ti Holy Ghost ket ti evidence nga kanayon nga rumwar nga makikita is speaking in tongues. Madlaw kin makikita ta hararara. Ulita kang dajay ti gift ti Holy Ghost. So naglawag nga Holy Ghost ti mangitited ti speaking in tongues. No, daman tat katangs nga naduma, nga hanga na bonigin, katangs, that is from the devil. Ta, believer, when born again, ti qualified, nga mabaptizan ti Holy Ghost. Ngamnuhan nga na bonigin, katangs, kasautan yun. Sa bali di ay. Amen? Are you getting something? Okay, now, so, naglawag, speaking in tongues is the gift of the Holy Ghost. So, there is power in praying in tongues. Because the purpose of this gift, ano di purpose na, pero ti fukusak dito'y praying in tongues. The power of praying in tongues. So now, ano ti usaran na ito'y, pero ti fukusak tatabay lang, the power of praying in tongues. 1 Corinthians chapter 14, ito yan. Nakitaan. Verse 1 to 4, the power of praying in tongues. So ngayon, gift ti Holy Ghost, speaking in tongues. So, ang kayong dua-dua, nga nung na-receive yun ni Jesus, kasi nag-tongues kayo, that's from the Holy Ghost. You are baptized with the Holy Ghost, filled and clothed with power. Hallelujah! I-accept yung amin, awan nga road. So, siya pa, I am anointed. I am powerful. Filled with power, clothed with power, I have the power of my Father in heaven. Malita nang baptize ka ni Jesus, the power from on high, isudyada ka niya. Thank you, Holy Ghost. Your power in my life. As dadi ka santi mabati, iti confession na diyay. Kamuuray na baptize ang kano, awan nga road, kontra di confession mo. You are not confessing the truth. You are against the truth. Iso nga kailangan niyo mawata diay. So, that's the power. Okay? So, paano? Power of praying in tongues. 1 Corinthians chapter 14, verse 1. Follow after charity and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. Kita nyo ati usar ti speaking in tongues, ti kasauna, sino? Ni Apo Diyos. Naglawag, tigman. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. Isukat ti usar ti speaking in tongues, pakisaom kini Apo Diyos. Iti prophecy, pakisaom ti tao. That's the difference. Hang kang ag-prophecy nga makitongtong kini Lord. The prophecy is for men.
But speaking in tongues is talking to God. Amen. Wow, hallelujah. Listen. Amon nyo kumalitoy. Desiran nyo gamiliyay. So makita nyo nga tikatong-tong-tong na ni Apo Diyos. Amen. Tawan makaawat kanya na howbeit in the spirit he speaketh mysteries. So what is speaking tang ado ti mystery. Nga ipipray na ibagbaga na kini Apo Diyos nga han maawatan pero mysteries. Kaya ito ti mystery. Dagitay nagrigat ka maawatan kat ibaga ti spirit kini Apo Diyos. So speaking in tongues, the purpose, number one, the purpose is speaking in tongues is speaking to God or talking to God. Dahil dati gapunang intin na daday. Kasla daday may anak nga rod, into no may anak ka. Adati saom, nga rumwar, nga mangibaga nga, pa, ma, kunana. So no nabuo naging kamat, katada dito speaking in tongues mo, dahil tati heavenly language. Nga naggapu kini amam sa dilangit, nga pagkitongtong mo kinitatang mo dyan. Amoy gamin, adati duwa nga klase na daday, speaking in tongues. Tongues of men and tongues of angel. Ada di pagsasaw di heaven ken pagsasaw dito'y earth. Ti na misunderstood dagiti daduma kamuda lang di pagsasaw dito'y earth. Ti pagsasaw dito'y earth other language ti awag. Pagsasaw di heaven ket strange language. Isu nga ada yung pagsasaw ti angel nga hanga pagsasaw dito'y earth. At least speaking in tongues nga siya, so ngawan makaawat dito'y lubong unless nga damang interpret. Ganti pagsasaw dito'y lubong, kas marigan, nagsawak ti Chinese, maawatan ti Chinese. Nagsawak iti Espanyol, maawatan ti Espanyol. Ngam no, iti gift ko ngay, ta ada nga rin ito'y, and I know, ada kanyak ti tongues of men and tongues of angel. Because, experience ko ti speaking in tongues yung nagado. Nagado ti rumruban, nagtatangsak. Nga klase-klase ti sao. So, I believe, nga kasi, now, isukat di speaking in tongues is, the purpose, number one purpose is for you to talk to God, your Father. Okay, next. Verse 3. Yung kayong laing. But he that prophesieth speaketh unto men, to edification and exhortation and comfort. Ngamhanga dita prophecy, ti topic tayo, speaking in tongues. Kitaan nyo ka dito, katungtungtungan ti prophecy tao. Ngam ti katungtungtungan ti agtatangs God. So very powerful, ti makitungtong iti Diyos. Verse 4. He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself. Iti papigsaan di agtatangs, di sarili na. Ti papigsaan di agpa-prophecy, the church, wano sabali nga tao. Namamuyo ka rin. No kanya, kahit ko pumigsa dyan sarili, ka mapapigsak di na duma. Narigat nag-prophecy, kasi kamo lang iti kumapoy. Dapat may strengthen ka nga muna, sa mo papigsaan ti na duma. The understanding ti na duma, may metag prophecy, ta church sa benefit. Handa nga nakita, nga tag-speaking tongues, sikat tag-benefit. Nga tongues, sikat may strengthen, sikat may edify. So the power, okay, stop no maawatan nyo na ito'y preaching tayo, ano, teaching tayo. Okay, ti praying in tongues or speaking in tongues, makitongtong kini Lord. Di ba ti prayer makitongtong kini Lord? Okay, that's prayer. Number 2, nga power na edifieth himself. The power of praying in tongues. Nagtatangs ka, siya di ma-edify. Yan tinaduma kaya't nasa uwan, di ma-edify. Anya ti ma-edify? Urabasyaka. Edifieth himself. Tinaduma kaya't strengthen. Amen?
Ijay NLT, a person who speaks in tongues is strengthened personally. Edified. Strengthened. Mapapigsa. Isuna nga mismo di mapapigsa. That's why, siya nga pastoryo, awan ti, hanggang amuno, ada ti may sangal daw, na ka nag-tongues. But for me, siguro, awan ti amok eh. Di na-receive ko ti speaking tongues, kanayo na kagtatatangs. And that's one nga secret. Dahil may isang teaching in my life or knowledge. Ngayon, apply ko, no apply nga, kanayon na may strengthen. Kasi naibabaga, nagtatangs ka, may strengthen ka. Ma-edify ka. Another thing, edify, builds up. Ma-build ka. Ma-build up ka. Kasi anong muscle, maskulado ka. Amen. Hallelujah. Strengthen, edify, builds up. Nyabay. Ti kaya't nasawan. Iti edify. So para sa inyo ang dictionary, nakita nyo, ti edify. Amen. Hallelujah. Mabaling ko kitaan iday, Greek word na iday. Pero, sige, na kayong timang kita. So, edify. Makita yung at edify, mang build up, mang strengthen. Iso ano, sino ti may strengthen? Diag tatangs. Hanga diag dengdengeg. Diag dengdengeg, masikuran. Naimas na ito yan. Kuna-kuna na iday. Pero ti, ma-edify, di agtatangs. Amen. So nga siya tangs sa tangs, sa kaya't ko ti may strengthen. Kailangan, dahil ti may sa pang strengthen iti spirit. Ti spirit mo. Okay? Isung ano, tangs ka nga tangs, may strengthen di spirit mo. Ito yung kunanay di Ephesians 3 verse 16 nga may strengthen your inner being, your spirit. So, ma-empower dagiti kasya. Okay? So, makita yun dahil, I pray that from His glorious, unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. So, empower, dadagayam, tinayon tayo jay. Edify, strength, builds up, empower. Ma-empower ka, nagtatangs ka. Amen. Oh, that's number 2. Nga power to speaking tongues. Number 1 is talking to God directly. Hanga kaya ni Satan da jay. Ura ado problemam, ura da pain. Dadya lang ti mabati nga mabalin mo nga pag-pray. Tano ko na mga, Lord, ko na maawanan, nasangaw. Because of pain, because of problem. Pero di speaking tongues, ura nakigtot ka kumakat, darabakanda, hang makigtot ti nga prayer. Makitungtong latakin ni Lord at any time. Amen. And, data, may empower, may strengthen your inner being. Ooh. Wow, that's the power of speaking in tongues. Iso nga tongues kayo nga tongues. Hallelujah. Hanyo ko na makaumamad. Nuhan mo the power na so di ko na makauma. Okay? So, dadya di power na. Nagtatangs ka, may strengthen your inner being. May edify. Ulitok manan, sino di may edify? Jay agtatangs. Jay agsasao ti may edify. So, dagito yung nga ron nga, dagiti dado mga church, parparitan dati speaking in tongues, kasi hanga kayat ni Satanas nga may edify da. Sikap ni Satan diyay. Tahan na nga kayat nga may strengthen ti believer. So nga kala kayo umumay dito'y, kitaan nyo dyan Bible yung nga nalaing. Hanga insuro ni Paul nga maditi speaking in tongues.
Ti sursuro na di kastala nga mausar. Hallelujah. So nga siya, agtatatangsak nga kanayon nga kunak. Okay, sumaruno na ti stemonik, iti power na dayoy. Next, agdiritso tayo ijay, verse 14 nga dagos. 1 Corinthians 14:14. Memorize yung kami na gito yung verse. Amno tidangdanggan yung katlagi dia kontra ti speaking in tongues. Ay adayuda kayo ti tunay nga revelation. By all means, aramidan da amin ti pamayan na dagidya tapno mailihis na ti tao. Verse 14. For if I pray in an unknown tongue, itat no unknown tongue ti mausar, mas asidag ti kuan na dito nga dito kat heavenly language, tongues of angel. No other language, tongues of men. So na mamisan ti speaking tongues, so nagadungaron nga kuna. Ada day didamo ko handa da handa da labakanda da jay lang. Kaya ko at siyengko na mo sanda da bakoy yara baseke. Ada day siyak onde hom ham hon sikyam hanu kutina yuyap sakalamaya from Mariay. So pinadas ko orje Hong Kong baka sauda ito yung dara yandar kundara kuna kay jacket awan ti sumong bat nga Chinese. So han siguro nga Chinese niya. So adado ti speaking tongues ko ni Rumar. Now if I pray in an unknown tongue, my spirit prayer. Dahil nga talaga ti teaching iti praying in the Spirit. Ti praying in the Spirit nga talaga is speaking in tongues. Kita man, wag pipray in tongues, ti Spirit ko tagpipray. Ti born again nga Spirit mo tagpipray kini man ay the heaven. So perfect prayer na day. Never nagkamali the Spirit mo, even just one word. So that prayer is perfect. Hallelujah. Wow. For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful, my mind. Because spirit is not in your soul. Sabali the spirit. Iso nga di mind mo, empty ka muna because your spirit is praying. Spirit to spirit. Amen. So, diyan mo nga makita, the power of praying in tongues is, dito yung prayer, nga spirit mo tagpipray, not your mind. Isungahan nga kadisturbo dito oray anya, oray addat ang ngalaw nga, undarabahaya rawoseke, undarabahandaradara, oyaraboseke, oray no addat yung umalaw ngaw dita, oray anya ibagbagara, undalabahaya rawoseke laba, undadada, hindi, oyoko namasakani, arabakunde. Amen? Hallelujah. Saan mo mawawatan yung mind mo? But in the Spirit, agsasao ka, kanya ma'am. Iti mystery, nga haan mo nga dawatan pa ikit indawat nan. Amo yung nangyari. Sagsagay-sagsag, testimony about speaking tongues. Idi na quarantine na pastor si Balon. Yeah? Kaya idi na itid mi di supply da. Nagsakit namanan. Ngam ni Genesis lang din baga nga nagsakit. And then nagsarsarwa, taki, agsarwa. And then uray gaya miso naman, nagsakit mo lang. Pero tin request na dyan, pang kami di kwarto kay ni Mrs., nagtangs kami dyan, tatangs kami, tahan mi amo no kasano, ti premi. Hagtatangs kami dyan, kinasakasaot ko, lagi day power to enemy, but agtatangs kami dyan. Madam naman, kasi kasla day prayer mi, kat saan pa lang nagbaligi. So agtatangs kami dyan, madam naman, in Mayan, it is satisfaction in our spirit. That's it. Nangabak kayon. Dati ko nanay dyan. Ito nangabak kami. Kapangko kumustanan. Wow. Amen. Praise God. Naagasan lang adua. Kaslay, iti kwa. Karkaro nalaing ka nga gintercede. Uno kwa. Aduta muna na ita.
nga prayer nga han mo nga mo jamay. So nga doon silang check up dita. Ano di pastor nga check up da hanggang mo nabuya yu sa YouTube, di ba? Check up da gid do doktor. Di machine yan. Ada di pang check up lang. Sige man nagpray kay di tongues. Nagpray di tongues, makita lang hangag kurkuri jay mind na, jay brain na. Ijay aparatos na. Agpray ka man jay English, nagpray jay English, agkuri jay utak na, jay brain na. Isungay jay nang na-proven, even the sensya, talagang kwalita, speaking in tongues, talagang mystery. You see, nusukatan na katag tongues, agtal na jay mind na. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Okay, so praying in tongues is praying in the Spirit. Amen. Kat no Spirit mo tagpipray, perfect. Hangag kamali, even just one word. Amen. So kanya kayat ko na ito yung usaran nga prayer ko, karkaroon nagmay-may saak. Ngayon dito, nagrigat tayong usaran ta, adong aruti, awanti speaking in tongues ng tubay. Amo yun, awan speaking in tongues, yung hang kayo makakararag ti 2 hours. Bagpay no makakararag ka 30 minutes. Apo Diyos, anya ka din. Apo Diyos. Ngayon dito, speaking in tongues mo, urag overnight ka. Hallelujah! Okay, next. Verse 15. What is it then? I will pray with the Spirit, and I will pray with understanding also. So, tisyon bold. Agkararagak in the Spirit, ijay tongues, agkararagak mo ti maawatak. Ijay panunot ko. Amen. So nga, ti speaking in tongues, saan mo talaga maawatan di panunot mo? Pero di spirit mo, trust ka kanya nang, agpipraise na, di paraking kang hanmo mo. Anong tubay di biprak no? Hundaradala, hunshikara mama, hundalababakaya, rabahandarabakaya. No might interpretation pa di tongues hut amok. Nangyari, amin ano, agdin intersida, kanya, katag biprak in the spirit, maramdaman amok no sino di pipriyak. Ijay, nagipriyan tayo, ijay prayer tayo iding kasada ito, ikuma, dito building nga dito. Dadak ito, tatangsak dito. Hura, baba, siyendalabakaya, nga mahangwain pigsa, tamadisturbo ni Sister Merna. Hundalala, alaan mi ba dito Apo Diyos, kung kunanda da jay prayer, kasla aga-ask kini Apo Diyos. Madamdama dati tiyag ko na jay alam. Na-establish sa heart ko dayay. So nga, anak ko nga ginform ka na kayo. Nalalaing ni Apo Diyos nga nag-inform ako na kayo. Kasi so nga handak mauawatan nung minsan. Amen. Ano jay? Di na minsan, at dato came to it, tatang sa di na minsan, na in mind ni Sir Robin dato yung may pipriya na. In-interpret the Holy Ghost. Ito yung sitwasyon na, So, pinalisunal ko ni, Sir Robin, definitely, salut-salut ka. Oh, inamin na. You see? Kakasay, praying in the Spirit, very powerful. Yes, amen. Kasi yung Spirit mo, tagpipray. Hallelujah. So, nga na, receive yung agawaan nyo nga usaren. Yes, dito yung verse 15, halang pa'y agpriya, agkanta pa'y Kamhan tayo na nga pa-apply dito, ita. Ag-pray to pa'y kat di nag-pray, di kaskaroon no agkanta. Amoy di first time ka magkat-attend to fellowship, dagiti kakadway di into no ag-worship, tayo nga ron kat-adada jay spontaneous worship or singing in the Spirit, iso the last part of our worship. Rabas kinargaan dati tiyun na adak di balay migat. Wow, ano reta kasla angel nga kakanta, nagtaraya ka na pa gimungan apang kukitan le kan kanta nagmayak betanan ni speaking in tongues kayam di ay ngam di damo ka sangko nga mo nya nga tara di ka kanta na nga ito sa kumawawatan di agdeng-dengagak mat. Ngam nagpintas. Hallelujah. Tilang adadim demonyo na titumaray.
So, nagyan na dimdimo nyo na, tumaray na ka talaga. Uno, unlearn. Nagyahangan na sursuruan. Ba't na sursuruan, agawan na makikanta. Amen. Verse 16. So, praying in the Spirit. The Spirit mo tagpipray, nagtatangs ka. So, very powerful because the Spirit mo nga talaga tidanggan ni Lord, not your head. Amen. Verse 16. Else, when thou shalt bless with the Spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned? Kita nyo unlearned? Say amen. At the giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest. So nga na tayo, handa yung osaran, no? Adamot lagi din na itarip nung piman nga handang amuri ay. Amen. Ngam, mabalin tayo yung osaran dyan, sarili tayo pa ay. Bagabagak na doy. Taadong ultima misunderstood, agapo kano ta, hangag amin jay daduma, handang osaran ngam, uray nga kadidi personal life, dadida karkaranag kadidi nga kontra. For example lang na, antay tayo mamat padakasa, ni day napanon ngayon mununan, nga di dyan ni Ili Soriano, niya kontrati speaking in tongues. Uray may sa kadikita kong orgasyon na awan tagtatangs. Uray yung private life na handang tatangs. Why? Ano nga talaga nga naawatan eh. Ni Paul nagtatangs eh. Ni Peter, aming nga apostle, 120 nagtatangs sa amin, the Ephesian Church, nagtatangs sa. Ni Peter nagtatangs. Ni John nagtatangs. Ni Santiago nagtatangs. Amin na kita apostle nagtatangs. Amen. Iso nga, kunan nga ni Paul, naggadupay speaking in tongues, wah, kunan ng tubay. Oh. Verse 17. For thou verily gives thanks well. Ayan, di kunan na. Di pa sa salamat mo, mayat. Hanangin baga nga madmadi. Amen. Verse 17. Oh. You will be giving thanks well. Silang problemam, jay, dadyo mga tao, handa pa nga ma-edify. Sa tingaro di speaking in tongues, ma-edify di agta tongues. That's the power. Dito yung amin, prophecy na Isaiah. Nga, katungtungan nanto ti Israel, kalagdi sa bali, iti, pagsasauda. For with stammering lips and another tongue will he speak to these people. Verse 12. To whom he said, this is the rest wherewith ye may cause the weary to rest. Amen. And this is the refreshing, yet they would not hear. Dito'y mangyag kadakwa na ti refreshing and rest. Pero handa kagdungag. So nga nagasat tayo, tada tayo tinakaitudala na ito'y. There is rest and refreshing, it is speaking in tongues. Even your body. So nga, dadi, apply ko na ito'y, I know the power of this. There is rest. And refreshing to speaking in tongues. Jadi may isa kahit na sa one to strengthen, comfort. This will give you rest. Hallelujah. So na minsan ado di problema talaga, makasangsangitak na talaga, nagado situation nga ako mauwatan, ito lang ang tinababati. Ramasyakalabhan diridikiya. Undarabahaya rabasaka, madamdama agluluwaak nga hangkong amuno apay. Kitaan nyo ka dito, apay ngagsangsangit ak hangkong amuno anyang nga tara ito'y. Apay nga ito'y unag ko, something good is happening. Undarabahaya rabasan, damong itultuloy ko, damong ngagsangsangit ak nga, I do not know the reason. Pero in my spirit, there is rest. There is refreshing. Isugayam na ito, yung magbagan ni Paul. Nga edifies. Amen? So the power of praying in the Spirit, yung nakingkat the rest and refreshing. Kasalang amin na ito, di ba iti kunan ni Jesus,
Sino man di mawaw, may kanya kat uminom, ket out of his belly shall flow rivers of living water. Nung mabaptizan ka di Holy Ghost, kasla kakarayan river of living water. Di na born again ka, well, spring, ubog, di na born again ka. But nung mabaptizan ka di Holy Ghost, river. Kat mo kuna na nga, river of living water. Dito yung kantahan tayo. There is a river that flows from Calvary, or from deep within, kung nandila doon. There is a river that never shall run dry. Ano ba diyan? Waday karayan ay man ay ayos, amin ay sakit at maagasan, bulag ay matayan makaila, pilay ay sikiyan makadadaan, man ayos ka, kalalawot. Nagtatangs ka, agay ayos na day nga river of living water. Woo! Hallelujah. So nga pati sakit kat maagasan. Amen. So nga misan, isutos, usar kang takhanak kang makakaranag, gistayak matay dito dahil nagtubo dito tangslangan din na babati. Yadadadada. Yendara babasaka. Maramdaman ipinpenetrate na you are healed, you are healed, you are healed. Agpo-flow the healing power of that river. Aban di praying in tongues. Amen. Repression na. Dagiti pain. Ikatuna because kayat nga grass your spirit, soul, and body. Tayo the spirit mo work, pero ag-flow in your soul, and in your soul ag-flow in your body. Iso nga pati your body mahilan. Taiyag na kinka in your body to rest. Refreshing. That's the power of praying in the spirit, of praying in tongues. So nga ron na dyan, kung nagpiprayak, idadaklaw yun, apay nga muna nga mga sawak. Apay sunan na diyak nga mga sawak. So ano minsan, adadaday, marikiriknam, apay kasla adadakas nga mangyari, kasla kamatay, kasla nagano, kasla kang mabangkrab, wano apay nga tanga, kasla ada problema nga sumangbay. Han mo nga muna gitay, so nga nagkararag ka lang kat, huwapo dyan, saan ko muna gitoy, no, anyaman na gitoy, kunam lang, spingit lang, sura, baba, strike ka na day, maramdaman, no, naikatan day burden, naikatan day danag, nangabakan. Kasday, iso nga, ano ting pipriyan min, nga kadadanag ng mintuno na ikatin jay danag min, nangabak tayon. Hallelujah. Dati power nati, praying in the Spirit. Iso nga inted ni Lord kada kayo data. Tapno sa rin yung ag-pray, itinal daw. Kat no sino ba'y, di kapsat nga hanga na baptizan, you need to be baptized with the Holy Ghost. Ket ti evidence, speaking in tongues. Pero ti dawatem Holy Ghost, mapno ka ti Holy Ghost. And then, speaking in tongues, sirumwa. Amen. Ket no adam ti speaking in tongues you need to practice. Isurok to how kasano kayong tongues, kasano yung usaran. Kasi, tinsurok lang na jay power iti praying in the Spirit or praying in tongues. Kasi ay kapsat, nalpas mo rin na dahil nga minsay tayo, and I know nga na-enlighten tayo dahil because na-produce na gapuana tayo yung gift by His Holy Spirit. So kailan nyo nga mapno iti Holy Ghost nga rumwarda ito yung evidence tapno di kasta may pada tayo kadagid dahil nga believer ijay acts ngayon mo na nga nag-serve kay ni Lord kaysa kada tayo. Kaya po Diyos, mag-bless kada tayo amin in Jesus' name. Amen and amen.